Nere mala ken yam ka na dialtin kontin barwa ni lingwa same anda mandu ne chang kon nyak mala nong rice ni ban ler titi ban ka link do badan en chika to ka ja an wala shanga jan dang rawid baro ka pai badda kron kina dang rawid jan dang rawid dich bantin kon lat krodian ban ka ling jo ban kwen gwas me kenyam an wala shala ne shi adut salpa kim yadit chika je kana mama Rebecca Nyandeng de Mabur she Dr. John Garen de Mabur shala don wo chika jegre which ka South Sudan wa chika je Rebecca Nyandeng kana adut Rebecca Nyandeng jen a vice president no a vice president she adut ya mama Rebecca chajagul ka muktab gwadan tetin adut jana senior presidential envoy for special program she Rebecca Nyandeng chajagul dawra jen ngai kona chaja kwan laram mo bimya messenger ka gwan kim yadit ne ko gwade dane chaja kwan geja chaja welcome a vice president no ka chilo de ted bolon ko chikejek ka chole jen wo ye nyaada che jogo no beje bot reitin dial konne blat ajeno men ba ladi wo tene ka palwa pin ka goylwa lanlat ka dome gwa no ka lanwe duka che be ka nyandeng che jo mishit kana mo che jitup no neme ajendan en chikana lat ki chikana je ka jere wichin winami ka juba adut jen gwile muktab na dial chale ngono ba che wona ka muktab dung bol mail che ko jegba an wale ko jen goro jen wo ba muktab dial konen kana jaltin kan utin ba ka gwel shiga chu jegba kana jen ude shalka me bol mail la vice president ba karamadan en la deputy man gura kirm yadit ka bondi en la bon SPLM so en bol melba ne ko gwade dan kan adut kan je congratulate ne ka gwade dan be kwarka batchala en won wale shiga je ka shi loy dien chatet kel chide manen yana mone cha jo me cha je kwen ko de kondial te kan kamandan en shoralat lero diena bana wotin gwasa me special report me de ko kondial mugoro de kondial ling a special report me be re which ka South Sudan bane kuma South Sudan kene kuma Ethiopia shikamat no take Michigan lat gwas me bokule nywa yekel no ala kuma South Sudan kene kuma Ethiopia no chikana lat no shikamat ka doba dan en de lat jen ka palush woni role bunke we ka gambella South Sudan ken Ethiopia government chika jek no ka chika te commercial ke high level discussion ka ta dan de mar kam South Sudan ken Ethiopia dar we gwa ka je wa ken chika matere mal kana money ko bi ka let kel ka shi ne to kone ajaktin jen ka Ethiopia al high level Ethiopian delegation tin ta jak yala do ken chika je ka finance minister sorry chika je ka Ramadan shalka Dr. Benjamin Bolmel ka do badana dong de kan let kel ka je Ramadan shi ben chirmo wa kan jel ka kel ka finance minister Michal Ahmed Shide Mohammed chicken je ka officially wona ka jen Dr. Benjamin Bolmel no kana Ramadan la finance minister atian man pai kwan kirma yadit wa chi je ka kan right ka do badana de kan let ka je kel ko de economic dung South Sudan dara wopin ka chi ka right bana ko dong de kan kum South Sudan de kan lo ka financial ke ka yo chi ka right ka ta dana de te de lat ka je ala infrastructure ke energy ka trade kan air travel tin kon dong de na jal ga je chit ka ren yali nyin nya gani ladweli kan di ala to wona ka karabe wa chi kan ga discuss ka dob dan dong de kuma Ethiopia dere kuma South Sudan dere je lokaje mar di na chi kan lad longwas me chi ka rach ka kwi dob dan en
jen ka palosh mo rol buny ke manuna ka Ethiopia no she can ladno and do very important lonko de jelaslet no we can no de do mo de jeri aleka ko de por jagamo de jelat gur jeno de name de jenwa ye kel ka jodan dikalat gwasame beje kun ye ka tok English ko bia politic understanding magwa kamadan chikenalat. Ethiopian Finance Minister Ahmed Shide confirmed that a high-level committee has been established by South Sudan and his country will follow suit to ensure the agreement are implemented. He noted that discussion also covered cooperation in telecommunication, banking, and the petroleum sector. Minister Shide stressed Ethiopia's full commitment to deepening its strategic partnership with South Sudan, citing the strong historical and geographic ties between the two countries. The meeting followed the ratification of a $738 million financial agreement by South Sudan's Transitional National Legislative Assembly in June to build a cross-border highway. The project aimed to link Ethiopia, Fagak, with South Sudan's Palush, Thiaŋ, and Maiut. Both ministers affirmed their commitment to advance shared development goals through the implementation of these initiatives. Joe when chicken at Guasame, Raiken, Kadobadan, and Dong, Degatek, Matkeje. Jala no chicken yuru shop ke million shop ko kudang baro with the jen jok with the badak waji kan karyaleka alo de kan Transitional National Legislative Assembly no de karyaleka chakula no to gane ka jun ke pai bakel ano de ta dana de la char de la chet ke highway ne chika raja lung ke ta project manan de lat kam Ethiopia Fagak ano ke South Sudan ano menjen ka Palush be ka Thiaŋ waka mai wut wa gwada toga de algorga jano de sharamo de jalalo de connection der tin chigaro je lonka kui petroleum ka do badan de petroleum der jalka je ko de rol buñ ko de janang na de Djibouti, and this highway de la de very important lonka transportation dung petroleum kanatin koken chekenya gadne anyo kuma South Sudan chigaro de aleka lonko de kanti de aleka kare aleka ne ko gwade dan chikan gorno de kan marke Ethiopia but chebente ke riktu ngani to kan ku kortiti chaga peno dong de kan char mo de kan lat so kangai kone gwano petroleum ladare yuka South Sudan jela very important ko jan andana de ti al ko lat ke ja but kana ben succeed ke kana aleka antama chikala no bika let kel ano ajome chikana lat am gor kono de konling Lerdian Guas men gorno ba nyaka yakel no man ban lingwas meni bana racha ke kwidwel gorka no kwidwel gorka rewika South Sudan no shala do ne South Sudan National Examination Council as this week commenced the printing of certificate for secondary education for the year 2024. Watch can certificate ni can ka to ka mugu kan ka print ala certificate ni ngron kin dangra wi de jan dangra wi don alo tem gwe ke jeno en ramu modongo ro der certificate de jek de kama. In a public notice dated August 26, 2025, the council say the printing and production department has begun processing the certificate, and students who sat for the 2024 National Secondary Examination can begin apply to collect theirs. Wane diala kontin goro de certificate ni kende kanejek chala do to ko naga chang ndang ro bakal ka pai badak ron kin ndang ro jen ndang ro wi de diech genetic kontil a lot ke education no ke ne lat ka Sudan National Examination Council waken chicken printing dung certificate ni kana to ko kam kan karar ramugor no gender certificate der ya kamrar chala do der chuka ka der apply. According to the statement, certificate printing and issuance began on Monday 27 August 2025 at the South Sudan National Examination Council headquarters in Juba. Chicken student yaligan ge cholo no de kan certificate ni ken de kan ka gor te ne diale continue ka 2024 certificate la secondary education examination do be shalat ke general wa kan ken kan ka print bara tam jojo no wati gene diara magor no dere tikade ke certificate der je print wa be chu jojo no banamo be jalat te kon ke lerdian magor liang gwasmene jo ban liang gwasme tawut ke me shayen re which ke doroshal ke gwini ka corruption mishalat
gwanu mo che toy ke mente ngwantin te shop ke kudang wan bana jo me bana je linkel ka do badan en shalat ke je yen dan shaji yen je bana je ngai gwasme wude me jen shaje yen re widien ke gwini jen wud mishangach jen che toy ke mente shop ke kudang wan mena toni wari udien dial ke men kwari ke jo dan shalat wa jen toje mente ngwan mena lat wa la ran kene nyamani ke ran kene dong man ran kene nyaran la kendia la ka toje lo te ram pele no jen shale Baltazar e gonga jena wa chaje yena tame re which dorin ke equatorial guinea no ka jo dana chala da wajen chaje yen karuni shop wel badda ka dur dana chalat no jen wa la men la ka toje en wena mo mi shaga to ajenden be turken be galat be video ni ken be record mi jega long wane me siang mi choro lot karam mo milet kum mi de to tono de kalat ko jena wa yerne mendial teram pelle ka jen mande pai wa chi court ki jil waktin kon intere wichin winemi wa chi ken wude me chi ken yen karun wal badda galo batre te jen ka ti jeg di alten kon ti chalat ko jen chamen chaga dak ka shoken chi men di al chi ga dak no mo jo shalat wude me e wun mi chiti jega long chaga latre wedien wa jen che record chi jetul ko ram mo de ne dial dare ka toy ne shop ka kudang wan no ka ti chermite ke video ndi shop ko kudang wan men wa cha ga longa queen but video ni shop ka 400 sex step kitin kon chalat gen jene to wan chaga yar ka cha yen karun dang wal badak no karun wal dang wal badak toni wa karun te bet kare te jen amen mu churuna to chiga tok den dong de je kule nyok mu longe jen jena wa led bare wishin winemi wa cha chiang mu jek che jalat ka do badana shalat ke wajen bo chaja chach ka tungwan wa cha chach ka yur shoko 1.5 million US dollar te dare your pin ka ti jeg dial ko ni shalat ka jo badana shalat wude me jente ka run jendang diech widon wan wajen chan shina makora da bo wa cha tungwan lung cha ga yar okay wajen kana ne to ko bakal ko kien wa chi ka wich gwenen tong mi chi kana yar ajen mi yan ka je so jo me de gwa ko de yen linga do bran che to go je no dong de ran de ti je ti chi to de ka lat no we toy ka men ne ko kien no kano cha je ngach cho kien men would dan la kwerbore wichin winemi ba dorin wa che chik de bo che je to idea je men nya de te ram pele kane dia la content dong mi cha introduce ke je no kwai kamanda na use ke mandan en lede wa che we ke liu che je dekne dia chi ga gaje long chenge dan e kwa dora kwa je lo gul wa video no ngwan long shwa ga je ka shwa ga la ka online te tan ne ke te ke ne ka official ke whatsapp che win mon che je dek antame jen wa chaje yen karun ti shop ka wal badak batre ti jen lerdi na bana nyoka mukwen kono gwasme bana racha ka kume dung kume spela yo ta dan tikeke re wishin winemi bana motor bana je LinkedIn no gwasme kenyam chana right ke update me ka do badan en china right ke former petroleum minister Ezekiel Lol gatkot wajen shika jek kana adut self-care ma yadi kenche jien che wo ka muktab adut self-care wa ci go jegre wichin winami na me ajo mashala da voice in juba ka do be dan e che wuje ka je ka jo ma chakulat gwaseme awa el lol gat kot wa jen kana moy kalat ni ka gwase dan e chaje joy ka je re wich ka juba tere wich pan ka juba jen chaje wo gwalade kir ni ka gwase dan lo tele lat ku men tam mete ka je antam wa jen ko lo gor da la der je ba tere lan me jega kamen chalat gwase me wa jen che wono no dong der kir mo yadi der je le dika but ken kire ni welcome ko der te ka lat re wich ka juba ka jo dan chalat me goro dong de kon dial te ka ngai kamandan en chalat gwase me an 18 kontin she gorgwade me woni jane why Ezekiel has remained without a government post since his dismissal by President Salva Kiir Mayardit in June 2019. Jen George Jenike 2019 wa telan mishana kama mentama. To konte children lat ka kor gwazedan chana kenen. Gwazedan e right tin and wo ne to kontila nwari ke terrorist ni to kondi aldi to chana kenen. No kente di ale konde chalat no chiti we chala bur biya chu yan ma che kap
ban ngode tele lan mishana kam kire changna men no jo january gwanten kone teketin so jo me dere wugo kondial kata dan en chungaru den lat keje right kon ke kume SPLA ayo gwasame no kume SPLA ayo waken chicken ready long ka dobrana shalat keje no na waken gorken mal ke kume kirma yadit but kirma yadit awa chek ne diti chek welcome kishe gorno take mal mdeben chakula no kume SPLA ayo take ka between ko de rudian gang ke de kan mai de kan yot mi ken cha jo dien charge link ke cha kwarien charge luny jo me shalat ka janda na gorno de nywa yekel mi jira me jidit gwaseme ka Nuer online TV channel gore jen wojin de lerti de ka nywa ne ko kien ko de kan ke shwamala je gore jen en wo bade channel de subscribe tin de comment de jatu bo gujumano de top lajin de jatu bo gwaseme ne ajen jo danen gorno de nywa yekel en ban nyo je kala dien chaje per wejen en wale chanjen dangre du baro ko pay badak anda mandoni chan ko nyang male anong roini biata ko mal bye bye.